kanayadhango wachi ando talitag na warong na Bula FM. Bula, nadhango laika ando warong na Bula FM. Namba 2 LFM. Donga ilotoka na tanga panaini kurairara au daptumene sano tailevu na koro geturanga watkarasa ando talitag na Bula FM. Namba 2 LFM. Nadhango website ando talitag na warong na Bula FM. Namba 2 LFM na somo. Bula FM, namba 2 NSR. Ni sambulu benaka. Se kwe ungo na Vakaleleka ni nonde tukutu kwe na mbungi endi ndai. E nama ki mesana lesu ki vuli na ngoni vuli, ena ie 12 keni ie 13 ena moni vulongo. Ngona bikai pagandi taka na nonde iliulu ni mate ni tu vorenge mbani marama ena ndura talono session ka paedori mainandari watu ni kuwa. Tukuno mbani marama ningi pagandi tegitale na panua saati ko kina ena ngaunongo na nonda panua ena buku ni mate ongo na COVID-19 kena rawa ni labeti na pakatatambu se menandi tikunga. E kurini sing ngandreba mena yado ena nonda panua na kena beito vitali tiko na mate ongo me bakana kena yado meni Islandi. Bunga na leo ni bunua era takadaka o kakina o irna uambula era ngande lebu na biba salataki e na ngaune sotabi tiko kinongo na ndren kakauta maingo na mate na COVID-19 ngo e salamuriti ngana lebu ni leo ni bunua era sasiang ni takadaka katumbu telangane wili ni leo ni bunua era ngiriani e na nonra kere buka sala na mate ongo na COVID-19 e bese utakasar buka lebu na nonra rakinimbula e bunga na leo ni bunua kapag bulenga talanga po lebu beir na itambangase eruimbimbi kina enanga unongo na bito koni may na bubale kay na nonda binanumi enanga unan renre ongo e bandita kini lebu ni labo enda pangataka ena lomonindo na mbaki ena kena boli mai na leo ni bulmakau may balangi e tiko ena tinikawalu na $1,000,000 tukunda buni wala tunde na tambani tei rites dash ni tiko na beka yang rebi kinondo bunua ena kena rawa ni rawati ebiti na beka ongo na leo ni manu e rawa ena nondo bunua e tiko ena repitu na $1,000,000 ena loma ni ndona mbaki kabunga e kome angara sa tiko ni tubutuba e angara ena kena bakarambo ile butaki na nondo to bengarabi ena kena sotabi na ngangandre ongo kinangito ena garabati ko ni matay ni ngauna na matambos ni soka ena nondo punua endon na sota dokobata bakatokay na inter-district championships ngoe salamuriti nga na kena na paedori bata tiko na sota beir na tangane kena elewa ena ENZ stadium suba ena okotoba ngoe tiki ni tubutuba ena kena pandi taki na non release telemai na ndongito ena ngauna esa labetikina na batatambu ena buguni matongo na COVID-19 raitu buka lebu na matambosi ni Fiji FA ena kena buka ramba lebu taki na non rakila nangitongo na marama taka tigo ena ngaunongo na matambose ena kena buka ditaki na beba nua mena buka idurikina na sota maida bekir na buka leleka ni na andai tukutuku na kena ikuri era na seman stiseni na Radio Fiji 1 kena Bula FM ni buka dingu naka Guia da salini ndrilo ngi ndo makete ko na makete onanzi ngi do tal tekina vale na Radio Fiji nanto moi biki na lantasteran panau mai orkadivi wale west auto barong wale na Radio Fiji 1 nanto moi biki naka o makreta may senganga no talita ka makalevo na Radio Fiji 1 na tumoy